Reka mbahe ikaze cyane abantu mwese mwahisemo kuzajya mukurikirana ibiganiro bya YouTube channel yacu. Ndizera ko mumeze neza cyane kandi ibyo murimo byose bikomeje kugenda bibahira. Kuri uyu mugoroba abantu benshi abakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa bakurikiranye amaradiyo ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye barimo barabona inkuru y'ikirunga cya Nyiragongo cyongeye kuruka nyuma ko cyararutse mu mwaka wa 2002 tariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere. Ikirunga cya Nyiragongo giherereye i Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye kuruka nyuma yaho ku mugoroba kuri wa gatandatu cyagaragaye cyaka umuriro. Mu masaha y'umugoroba kuri wa gatandatu mu kirere cyari iki kirunga umujyi wa Goma cyahindutse umutuku, hatangira gututumba umwotsi mwinshi cyane. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Habyarimana Gilbert yatangaje ko bataramenya neza niba iki kirunga cyarutse, ati turacyakurikirana ariko gisanzwe kiruka Nyiragongo. Umujyi wa Rubavu wegereye umujyi wa Goma, abaturage hafi ya bose basohotse mu nzu bahagarara hanze kubera ubwoba. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Goma umuriro w'amashanyarazi wakubwe, abantu n'urujya n'uruza bajya mu bice bitandukanye mu buryo busa no guhunga, baragenda n'amaguru banyuranamo cyo kimwe na moto n'imodoka bagana mu nkengero ku ruhande rw'u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya yatangaje ko bari kugenzura imiterere y'iki kibazo, asaba abaturage gutuza. Ati guverinoma iri kugenzura uko byifashe i Goma by'umwihariko bijyanye n'ikirunga cya Nyiragongo. Abayobozi baho bari kubikurikirana bafatanyije n'itsinda rishinzwe ubugenzuzi bw'ibirunga mu karere cyase mu mujyi wa Goma. Itangazo risobanura uko byifashe riraza gutangwa. Itanga ishaka Abdul Karim utuye mu kagari ka Rukoko uri mu baturage bahunze yavuze ko bahungiye ku musozi kuko ibikoma by'ibirunga ntibyazamuka umusozi. Abaturage bari kuvuga ko batamenye neza ahantu ibikoma by'ikirunga biri buturuke, ariko iyo mpamvu batangiye gutekereza uko bahunga. Ikirunga cya Nyiragongo kiri ku butumburuke bwa metero 3470, giherereye muri kilometero 20 mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Ni kimwe mu birunga bikiruka ku isi ndetse gifatwa nka kimwe mu bifite ubukana bukomeye. Cyaheruka kuruka muri Mutarama 2002, icyo gihe cyahitanye abantu 250, cyangiza ibikorwa remezo byinshi birimo inzu, imihanda, amavuriro n'ibindi bitandukanye. Mu gihe ibikoma byacyo byanagiye mu kiyaga cya Kivu. Ubwo Nyiragongo iheruka kuruka, ibikoma byayo byangije 30% by'umujyi wa Goma, byagendaga ku muvuduko wa kilometero 65 ku isaha. Bivuga ko nibura buri mezi 3 iki kirunga kigaragaza ibimenyetso by'uko gishobora kuruka, rimwe na rimwe hakazamuka umwotsi ubundi kigatutumba ariko ntikiruke. Byari byitezwe ko kizongera kuruka hagati ya 2024 na 2027. Gusa hari hatanzwe umuburo ko gishobora kuruka mu myaka ya vuba. Inyigo yari yarakozwe n'ikigo cy'ubushakashatsi mu birunga Goma Volcano Observatory muri Nzeri 2020 yerekanye ko Nyiragongo ishobora kongera kuruka hagati y'imyaka 4 cyangwa 7 iri imbere. Hari haragaragajwe ko iryo ruka niriramuka ribayeho rizagira ingaruka ku bantu barenga miliyoni 2 batuye mu nkengero z'iki kirunga, cyane cyane mu mujyi wa Goma n'uwa Rubavu w'u Rwanda. Icyo kigo cyavuze ko ubwiyongere bw'abaturage muri Goma bwatumye bamwe batura bitegeye inzira zinyuramo iby'icyo kirunga kiruka, ibintu birushaho gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ubwo giheruka kuruka muri 2002 cyangije byinshi ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, mu gihe u Rwanda rwakiriye impunzi z'abanyekongo ku bihumbi 400. Nyuma y'iyo nyigo kandi muri Werurwe muri 2021 ikigo cy'igihugu cy'Abongereza gishinzwe itangazamakuru Reuters yasuye abashakashatsi barebera hafi ibyiruka bya Nyiragongo, bahibwira ko iri kugaragaza ibimenyetso byo gushobora kongera kuruka mu myaka mike iri imbere. Ibimenyetso by'imitingito n'ubushyuhe nibyo cyagaragazaga icyo gihe. Inyigo zashyizwe ahagaragara muri Kanama 2020 yagaragaje ko icyo kirunga gihangayikishije cyane ku isi ndetse ko hagati ya 2024 na 2027 gishobora kongera kuruka. Nta muntu wari witeze ko mu mwaka wa 2021 cyaruka. Ku rundi ruhande banagaragaje impungenge ko iruka ryacyo rishobora guhitana ubuzima bwa benshi bitewe n'uko abashakashatsi badafite amikoro ahagije yo guhoza ijisho bakamenyekanisha impinduka zabaye umunsi ku munsi, kuko inkunga baterwa na banki y'isi yahagaritswe bitewe no kunyerezwa kwa bamwe na bamwe yanyuraga mu maboko. Umwe muri aba babireberera hafi Honore Chilaba yagize ati
ntidufate ibipimo bihoraho ngo tumenyekanishe iruka hakiri kare. Abahaturiye ntibazabona igihe cyo kwimuka, ubwo rero bazahasiga ubuzima. Reka dushimire cyane abantu mwese mo kuzajya mukanda ndetse mugakora share, yaba gukanda subscribe ndetse no gukora share ku inkuru zacu. Babwira nti mugire umugoroba mwiza kandi Imana ibarinde.